Sambor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabak Hamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Uba Sambor lang dingdo, uba longru uway na ginong dikyat balayo laisen na kasorkar, ulabo jingkeli halor ka jingwanra jong kasorkar jela, daka company kabanabar ka jela, kabala tip kerteng kum ka Citel Info System Private Limited, kabana Hyderabad, kaban pentrekam ya ubar kot, kanang baka jinglum kajana jong kasorkar na kakiat, kan omlat a nedunong. Haka jingkran bat kilat patay kubor, haka arpulay terik urisaw arjar arpusan. Hadin balayo pedang ya kejubab RTI na ka-office u Commissioner of Excise Shillong. Uba Sambor lang ulaong. Baka jingwanra jong ka sorkar ya ka ni ka company ka banabar kan long ka jingdonong. Namarba ya ka pisa ka ba arpo persen ka ba siyem na ki wine store lani ki dukan dikiat ki balayo lisen. Ka sorkar kan siyo 100% siya ka Citel Info System Private Limited. Hababu jingkeli halor kani, uba Sambor lang ulaong, jen lada ka sorkar, ka pentrikam hi, lingba ka tanat excise, kan jen dalalong ka jingmentoy, namarba nakapisa 100% ka bakot da kispa klur ha ka sisnem, ka sorkar kalalaban siyo tulop ya kinohi ka sorkar, bat ya kinohi ka school. Mau ka press briefing mga ashi ko namin siya, idan atli kiki ba, niwa, kabanikong siya, kung nasutu pa, government kan along kumpa outsource no sa kawin di companies kung manabar panlum manirap lum ya khajna day yang sila ringi limbaga NFL industry limbaga ni business bing ikre ni wine shops di bonded warehouse ba baar hat popor ni kijingkili baar kami ba kanu di pembiang ya kan company mana ba pernah kata ka bagi pembiang ki an government ne ki shimno ningi hi batray ni kam te lingba ni press briefing ya ada pau kita ki asli ki dengan niat pada serili te supu pa lingba ka jing manra government ya kini ka policy cuma ka excise department ng state jungi ka asa compromise nomor pa pihak sutuhi kaju kami bakatri ka excise department mentahi kaju kami biru kitri te bakani ka company kabawan train kini kam pemerintah bahwa government kalau IT ya ka kerteng juni company kini Citel Info System Private Limited manapo Hyderabad te kuma pasutui menta barak kam ke badai excise department kan samonita ne sakmi no ani ka company buana ba ha ka badai ba ni jinglum khajna baka excise department te pihak konsutu ada ubriu buana ba wandrung no aku merasja jungi tumut ka element of secrecy kan naksyo kay asti jumut kay ka bangilong khajna ha ka bayday nakaliang excise department ya ka jala mi kaliya ka jungi menta kamdan syo jing gatip kala di break manabat te bat hatubus ni limba ka ni ka RTI ni suthu ba 100% ba bangi nakatuka 4% ba kamang sarkar menta ini betray ka business 100% nanta kila ano ni ka private company man Hyderabad. Di na napikahin 100% yang kini ka liga industry yang kami galiahi baru away. 100% ni kala kot sa kispas krore ha ka sisnam. Di ka jismo junga ada 100% yang judi ano yung brio banabat. Timot kata ka da kispas krore ka ba di bandan ha sila jungi kala eventually kala ayat nga sabat. Di katay ka ba masno ba ada kapoy luput bingi apan ani 100% te banyak bangi ai ni company di buan ba te kam na ba bingi ra begitu ki nong tre sarkar kinong hikay school kinong hikay pre sarkar di basyong sakhan mang porang te po maran mafti banyu tulok te lada kimot ban tap ekta ka bikin streamline na bikin blog ekta ki loopholes jong ni ka liquor industry ru jong ni ka business kya ni tre tadak sarkar jana ka akhot ini khray ngiru ngimrang daong ire ya ada kadai ini bikin habira kita ki brief bela IT mat manusia mah kum kita kinong hikay ki shop ngan kinong tray kibun ki departments kumanga GE naka tanat ko ki har judan ki ba shong sa ngan mujo tulok tilada kani ka 100%
Kabayaan ta sabar, biyo nong tau beriu buat napo Hyderabad. Tada kani kesan pesan kani asti jungi natrai ngi lakla ban pembit pembiang di kita ki bro. Sa kawai tu ka RTI findings ke bang ngapan ke point number 6 ba ni bu jikli ba hatu. Nakaliam ka government ka khan ne mi ki bar ka stakeholders ba ki batri ki kam ka khan lang ne mani merjimut te ko mangi kani ka RTI price big yung bakam kam ram khat ingi ndai ka kung just to ngi ndai shoot na mai ya ka sarkar jila ngi dai ki government approved license retailers and bonded warehouse owners kiba senyang bun bahar sa apply rong jong sarkar jila ba ngi so ba komikini ki ba himut banship kadi ka hap ka jungi ni akan tip pi ban khat lang ingi ti katahi tibat hakani ka RTI ba ngi wa masuk tu ba South na mensuai ke sarkar kala onra itu kesentul bonded warehouse nei daga jui ke jintu ban khmi kita rekomnya kemar di mata lada dan South na mensuai bidang penmi ini ka sentul bonded warehouse ban khmi kita ke ngatrai ke sarkar kemudian kam tante ban eksperimen hidup ini apsha kita nomor ngir nisa ko te nomor ban su minus -1% na profit margin ke jungi bang habdak ngir ka shen ji deh sebut ada kum gani gejat kang ada uyo hi try jala jong am try kin bun na ki ban mi sabar ki ban persa long menta di kiyo ko ki bar sala long ngam kiyo nya jai ka kam te ngamong mga persa iki ha jingi try business ki dan kam tamalong kay ka bang idi bandan ngi halor idi bandan mi halor ke long ngamong ba ha jingi try kam ngi dan kami ki bar sala dan kami ki gejat ngi tambah ba kado ni apa nong try bit ngi pada teh ta Kaya function, menta pemikir betai ini ki omba baik poin nomor 3 ngama keli kata hadu kanu kila kena ba kanum ya akhlak ka revenue mesti ki ohani ba it is anticipated that the system will monitor the movement of liquor across the supply chain effectively teknik itu ini ka statement dei ki am sure ki play kali por biki introduce yang ni ka sanang bonded warehouse kadi keju ikut kam kalau mentai kali RC ni keju ka silong ba tu pemuswa ka rong sispa ka rong direct sa ka apply rong sa parla ka silong tang ba kani ka system ro mentak sa compromise sa 100% ng MNP sa sini da bikanya ka jela mi kali ay bro away 100% kan ko beli spa pro revenue bahkan select atau buat dolongan kamlong staff mo ni daga jing manra jing ni am tebut ka excise department ni ka asa compromise ni ba excise department ni ngadan pagi sahab ki balong very well capable ban train kam timenta pi kintang shwan kini plus tu ya din along ba kam ba ki sahab ki jungi ki kini te along no kadan no arti ni excise department kadan re officially ki excise department ba di jang sarkar jela berkani ke settle system private limited tikai kesenjam jumpi nang ni sakman Kamram jama putri ni kam kumang orang tu mesin dan kamar yo supaya ka clarity ya kaji pusat nang makunung nang banyak kam sakma ti hadir mengutip ya kani ba kasadan of 5% ka jing sa dedak profit margin jing ite ngate armut kinung train na ko kan jong ngala penduduk tamakan penduduk kami ki iwe ni ki ngathap no ko perpam iwe ngathap no tu ko parking lot bingi sedang mentah ti ki we tang tip adu kanu te pin bu jing thon em sarkar ban pan jing sai kani kamde shu ko ba kam ko beren kani ladi kam ko pakya ba kani ngasu thu kapdan ni kajing ya kendut lang da kajingwan jonga kani ka press conference ta kibun gitu ki tenat jo sarkar jela ki bagi menteri beri ki mi tlo masmo di ki kwa bani mer jimbot span kani ni ngalong feel free ngalong ready ban ya discuss lang ini jadi kwa option contact number jonga ai pi ni contact number jonga bi 97748 kenda nyunyo sopra iwe lai prapran brio berkani ngi kam apa ni merjimut baki berkai kistik udah santam ki try jela ni kinong tray jom kita nak sarkar jela per ki bang jio tulok ki bang kapor ki bang i ki hapan isyong sakhan bet bunyo ko hapa juki nasmo bala dakani ka 100% ada ngin asyu syutau brio ban Hyderabad berpesan ni singganya group of industries ada kata kesan ni pendrung no akawin na ki lesi ni form no ikinja financial committee mo bakidan ki financial experts timot
kani kata ka sepak crore kepada ban lek sebare da kani na ayo kami ban situlot kini menteri serkar pe bro sekatari ngan kani ngai pi yangi bu 20% bagi ni yo na kani ka kam ka bagi menteri nai timenta tu ka RTI bang awak mengaku ini kila mention naka apa persen kila ano asam kasan persen mun isu tu ba kani kasan persen bagi sim lagi di penbiang yang tu settle sistem private limited dah asuan no besota kan tilada pihak ini ya ka business bagi trade borong yang jalan makani kami tang ya ka ke district ke state pro koi di 1% jong ka volume of business bagi trade borong koi ke jalan dapat di spa crore te mentari spa crore kan drain kai revenue jong state kan next ni settle system private limited banapo Hyderabad long kabuji dia ni ke jela ke berat ke bawah teng wat ban siu hak itu tulok jong kinom tri serkar musim kuma ong me mene babun ke ba mi ban syakhan leh mentah ban ya yo ni ka ba ya ta hak ke jong ki Tika ketaan yang pada HBD bukan ika icon. Long lada adunai ke jong long kabuji dia i betri ka tengah personally lebih dia mau pembangunan formulation kan ika RTI application ong ni lada nak slash no kan ika 5% profit margin yang ai miling ni bun business tu sini ni we ki no tre ki bini pemi no tu ni ai kam lang no tu te kum ngai le dia pet ki no tre ki bang pemi nak tu ka ki bang nga pensiong no tu no bukan nei na po sang kamti na tu nga penrung no tu pom iwe tu parking iwe parking lot iwe te mentah pada itu ki break baju emi tang kan ni kami itu ka buji ni ba long ta kan long pile ki apa snap so ini ki traditional kan nomor ya kan ni kami ni itu pi nakaliang ka session tu kila hat ini meeting tikir kila ada pai da jing thua pamde ke ba ki campus no sarkar jela kila ada pha da jing thua kila ada kerpat hi pada pile ki so ba da konsert lang te ya ki badan kan ni ka business kan sementara alhamdulillah ka sekretariat kamdan skor shoot ni try jela ki betray kam along bakala susah no be ta ki consultancy mo di buan nabat teng nok shoot no la nabi keno shoot inu iken kadi tahi Kejing peni jong sarkar HBD betul saus naman sa koya one house. One house te tapi bahkan ni kam biang kam bet kaya. Pi mencoba pada sarkar ka ini itu central bonded warehouse kajing prismo tu ka sarkar ni kan lomba da kajing ni jung ni central bonded warehouse mut ka revenue jung ka jela ka khajna bukan lum ka jela mut kanum dunang syuk bukan dunang syuk leakage of revenue tementah padang saus kan mencoba bilang pemi ka central bonded warehouse pi di macam ni saya kita kan mentah kan introduce kan ni sistem ni mak maksud tu te baktai ka we kan ban ni kabusuk pangmat dia ka lomba kemudian yang ni pani ka sistem ekosistem private limited yang ni beri seni kini ka ya kini ka firm ni kini ka company berbase ko Hyderabad mau beri seni kini ka firm ni ibu MP Singhania ki kini ka official address kini Shillong kini ka care of Eldorado Building Jail Road Shillong kita lang dikibri kan ni ada kababurong yang association jong ka wine dealers association ki beli ka pa ta jing tho na post por te hadin ta bi bak sarkar kaya ismat kim ta kadang ka court case bi ya ting su tho na kalian ki bikin tit jing khang yang sarkar jela ka abu jing en mar tang subjudice case dang court case te why ni ang ismat na file ka ay ni ayo te persin from my own personal capacity ngar kada ni ka sa government berlang bala sengit suai kini buat ada pi dan kami tak 100%. Dai fishing nengi. Compare dengan fishing nengi tak 100% tambah ke di bandung baik apa jelas. Kami dia berani sebar jom jelas. Kata 100% ke bapikwa ban tidak nak profit margin jungi form ada kinja a good financial committee kan ban dia ban mitigate ya ka iktiki salaries iktiki various government departments tempat yo kata yang semua ban biang tau. Penrius pa ya kak tin la jong pendan kam ya kabakan kiyo kak tin kasi kak tin la jong akan roy kan pa bun kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentin kasi niyo ya ka marian na kamarian
Ngiyo saka Meirilung, Meirisan, Meirilang, Meiramo. Tin la jong. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapate CTV. Nakabenta ka jingmentoy upat ba.